Sure. Danke. Danke. Good morning class. Kanti Saboy wahlala wedwa khona abanye banga. Balovile. Alright, ngizokufundisa i1 namuhla ukhawulile ubuyeleni esikole. Alright. Mana siqale so ilesson yakho. Uthini ngabafala ngabantu abathengisa ucansi? Akho right khona ukuthi umuntu uyathengisa ucansi anti. Ngoba thina vele lesa sathenga amacansi. Sesithenga amamethi. So Saboy, angithi ucansi lona lolo Saboy. Hayi. Ikomba nje ukuthi bengadengisa amacansi bana. amamethi. Saboy. Akunamuntu oswelithenga vele these days kunzima. Saboy ucansi. Lo umbona vele senjayelele izaza so anti. Angithengi macansi. Saboy hayi. Amamethi wawa. Saboy ucansi. Kanti Saboy, wayesidlisa out eclassini. Uyisawudo. Mina ndiyakwazi ngihlakaniphile. 6 months ngitraining yokuhlakanipha vele nzima anti. Yawuzithwana anti. Thwa mina banjela bathi ndechukela. Esibhedlela. Banje bathi ndechukela. So ngidlisa udu kenza ukuthi njani anti. Uzayitshayisana esiswini ngobalansana. Akusebenzi njalo Saboy. Anti yakwazi mina ngibright esikole. Nje thwa kuzabalansana ime ngiyabe ngikwazi. Yabule mkhuhlane e2 Saboy yabale e2. Ungadlisa udu. Omunye ushothi shawudo omunye ushothi ichukela. Kuzachana ku draw. Mana kuzaba ikarikirike emzimbeni. Sorry Saboy. Kathi vuyo. Indaba ungasapost into zomjolo these days. Because sengithengile ticket lami lika 25 April eHarris Festival. Mangakathenge lakho make sure uthengile la ungasapost into zomjolo njengayo. Oyo sani. Khona lifika bo Mike. So la nhloni ukuphuza vele ufike eclassini. Thina lo Saboy vele bese simake absent. Hayi. Ana Mike ehlubela bakungitshela italent lakho eli1 vele. Eli1 kuphela ngaphandle kokuphuza. Kwase ugijima ngiyahlabela. Fana ngihlale. Love me. So italent lakho nalelo. Already ngicela elinye ke. Right. Futhi ngiyakwazi ukugida. Mana ngikutshengisa. Yo, hamba ehlala phansi. Ingakonja simpathe ikale yashona empinini mina ikale yazidinga imali ingane dinga imali ingakonja simpathe